Kardom, Karbiang Longrat, Kadowe, Kaching Hon, Kachisong Nokbe Pian, Nokbe Potum Panta, Pen Jirpi Kidon Panta, Nili Ninga Klongpen, Kardom Pajirlo. Spinning we Nang Litumang no Nili Kacheklang, Kapregalam Kali, Athe ruling government atum. Ilitum Karbiang Longrat upon a hawk pet. Nili kacechardun lapen nili karjulong ating pulute aron dam lim ledat ason sit heglong pini ruling government atum kipu kedam tang 1986 a moment ason donang bong che dam long le che wang long le jirpiang bong jingki long le che dam long le pulasu kaning ji alamat ting pen pulute che tonte pin nili kacinya tengke. Sialang itum kipu bangke 1986 sa momenason bangke claim nang nelo po bangsi kipu. Sitame pini theklong lo national government Congress a government ke wang pen pini akaprek a political party leader pen kacelang ba kaprek akam ke claim yong si theklok polote alang itum han blacklist po. Blacklist की भी मने लगे इसी बॉयकॉट माने अमुनिट के कांग्रेस लो अमुनिट के बीजेपी लो सिता मीटिंग दनंग पिदुन नंग सिता किचु किजु नहरमु बांके पीपे माने पेकबोन पे जाकोंग होरांग पावर होंग बांग पीपे लबसन सित हेकदोन लो लाइसिया पॉइंट पेनहिनिया पॉइंट बांग बिसारालाम सांग रेशन कार्ड Pini APSL se tumhan piponri, Congress a government phan piponri, ba Congress amu a leader phan amuni phan piponri, ba ASC voters ba ASC bang phu phan piponri, pulapuson alang itum phun ben kaching ki kacheperi set lapuson sit heklong lo. Tangte pini election ka khela pen ke hai, Karbiang Long political party dopik. Poifits tame election kache pate bangke political party fli party pho ando tanglo stame mo nangli tumo party jong si rem det a phi polote nangli tum phan la son nang hoita chokma ba BJP long ke do amuni tum phan akapreka government wang lote la person ing hoita chokma alar kachi hoita chokma chokche potsi lahai alama bangke nang le tuma district committee do nang tuma central committee do nang le tuma mondol committee do aposil lahai prabjin bencheng wai nangi nilhin pen pachini bangke athe pini football ka khela ke bangkri sisi bangkora hini beji lefari inut bangkora ke thom beji philang bong ke sun loing ke tangte bisaralam pini dipu pen hamren football khela chedan polotangte pini hamrenasor haidet ba difosor haidet hamrenasor remdet difosor remdet pote chingki ke det nang poma chethan thedet nang poma halagali lasopotsi pini jasemet ruling government long ke dotum lapuan chot langma kamatha 4G 5G pini 5G ang deng nang le atlo pini social media electronic media long kai kita pini lahai nang le tum ke ot kraya mobile kopi cho hoi po suri cap suri koi suri thong cap suri flip cap suri phok cap ke nam kopia phan lo mobile ke nam kaching ki chora phan pote nang li suri siba ka phun le nam lo ka chok sita pini Karbiang Long adang India adang alam ba world adang alam pirthe adang along alam kachini na ya ke nang sodo anutin ar deng ta pusi pini anutin ta suri koi thong cap mobile si otlo tangte kopi polo pini 5G anang le tang rok le pini lahayalam itu ma pirthelong arjulong bomlang labang isian ning duk pik nilibang nililam ningje ing tungte penang penung sitame ningje je putachok je det titialong penalong lasi pini ning we nang le tumang nu wang nang kok alam the bangalalo lasi ruling government tum ruling along ke do songja pi tum kamatha bang celar nangji pini jongsi arnam johang alam ali APSL sia government jongsi wang chitma pini sakurial penceng lok
4 grade 3 grade asakuri ke lage tangka sekai isita nanelo lapen kaprek asayang dengalong sitame tangka nang pipe pulote kam danang pipe sakuri danang pipe puke nilitum EPSL sia government ke wanglo pulutang telake nili methang ta chedanji lapen rat ta chedanji lake athe pinikar bianglong adang atok anu ke li anta methang jongjung apoket pensip pinikar bianglong arada phan mesen jumisen alam ta kapachini kapachet hang pini central committee mei phu jai ka thar penchenglok central committee as office BRL ke doan central committee members ke doan LE pho ke doan a constituency ke doan a members as asongja putumta Karbi Anglong rada farman methang a pocket pensi pini kam ke claim penak apot si pini APSLC jong si government ke wang lo pulutang te Karbi Anglong arat ke jok lo pobang si anu tin tame ing chap lo thik la sonak thak ni nia phrang jong amreng consensual long BLCC chairman ahin pen news along ke klangpon APSLC atom phanta piri congress mana piri ASS mana piri posonson kaning je bangke lake kahennon nayalam lapen ke third class alam la bangke nilitum APSLC government jong si kewang ma nilitum ke BJP puta flak ple congress puta flak ple ASDC munit puta flak ple pen aku flak long le la bangke nilitum government wang chit pulutang te penang tu mat hata hai ki wang si wangun e pu wangun e pulo tang te nang kamatha bang helok hen nai lo bare pap the polo nang wangun e pu kamatha bang se nang hin benang chira bonde lo son si wangun po itu mak hei ki sungnon pini BJP a government along ke do asongja pia songja podophan nili ka chinya tengke tangka Karbi Anglong long ong dung Karbi Anglong tangka nang ke tep kopi polo pini asama sor wang toy India sorwang toy dak kecua athor dupik pubang chini te Karbi Anglong arat pipolo pamang huprong pini sakuri contract ke claim atum contractor ke claim atum first class second class contractor ke claim atum pini hosthawe nili puda mingtung do pini komane CM right hand komane CM apurial komane EM apurial komane MLA apurial entela alang tuma purialan colomang ho gedoge alang tuma purialan coloma pirthelong ki join nei pirthelong ke claim nei ke kalimati asi Karbi Anglong tun mas council pen kelang ka pacetang nia bang dopik hangjang lang lapen ahok Karbi Anglong pirthet hedung lapen along le me pik ladak e chokaling tame pen khiti claim aling tame la sopot si pini kaprek a state kaprek a district asor ke amek nang bilor Karbi Anglong along le phan te pini lahai along le kacharai komja phan ile tuma Karbi arada phan ile tuma voters phan kereng nanya warsai kachuklem nya warsai pek pe pin polutang te konat pelo kereng unpo pini amethang hajira charja blok bisaralam ani si pharo pho hajira ke ile tum khaddo eta durep ntela pharo pho hajira ke nangli somar lu kapit hek nangia phan nangli somar bang plido polorang te anu tin phan lu kapit hek nia phan nangli hem kachi kim nangia phan nangli jo padap ke chio nia phan nangli sabon jang thu ke segon e karana bill pen chenglok TV bill pen chenglok fridge ang ton khaduk ka hem ka management nei thedung aposi Karbi Anglong autonomous council pen kaprek boreng ang hoy along ta ile tuma Karbi akhei ile tuma tribal akhei kachirai thip longjia phan anu tin same ning kachibini akenang sot phorui sangman pen dorap toy polotang te ile tuma khei akisung ke jok un elo pubangsi nilihin pen bangi kang cha ladak lage BJP avut nang jok je pot urunodoi da than pet noi PM kisana than pet noi pulutang te lake party penta niltum APSL se party pen local committee hin penta lake pangthek nang kok mane pitheology sabware ji pophan gali muthi laswa karakter bangke cewar nai jok ali darle matha seta pubang niltum hin pen ke question nang kok ji athe election ke football ka khela hormuk penak
APSLC haidet pute BJP han tur BJP long ke duar arar han tur chor lege mekali badak BJP haidet amat Congress salong ke duarat ba APSLC long ke duarat ASC long ke duarat han tur dak Karbi Anglong pen flung ruk nang ba an pipeda nang kichu ki yon hormu pipeda nang pula ke chok chi mati seta pini chairman amat sela puson kaning je BLCC chairman mansila puson kaning je ba komane leader komane mondol munir mansi kaning je pulun re pini Karbi Anglong rat koma phan lo kha poke pini BJP meeting nang dun pik APSLC meeting nang dun pik ba Congress meeting nang dun pik ASC meeting nang dun pik lo alang li khei long ria farman kopi pen kopi lo ne sa ke jogya phana lang dang chipi duk pik bang pulo sita wood ke jog along 1 second a hood ka bhul ba ka mistake ba komat phane ba aning kang sam ba bisaralam inuda munit ke BJP amat apurial a ika poket a onga poket bangke ha Congress pen sike thur ba ASC pen sike thur plote e pak ba ka wood chipi de da joine pen blacklist biko ba ko pini pin chong det pute pinela somuni refan langle det nang poma kali wood ke jog hut ke bang aning kang sam al ling se ke jogi lapen ঠিক আছে ধরম আলেন তা সোনা থাকলো ধরম তা বাং আনিং kang sam al ling se ke doji ajehak amuni da tumke bang joy guru tar domji ajehak amuni tumke bang Christian da donji ajehak amuni ke karklika phiju pen da doji ajehak bang phu tumke e mirjang thu pen kar domji ta ning hang ba komat ne bang phu ke arnam kardom mane lahai hormu claim pina ma kopina bong e thile ma ardom ra da bang da dokok ta hai ba komat ne ke kopina photo lang no ardom ra da bang da dota hai komat ne munit ke thengpia rong ardom ra da bang da dokok ta hai asi lahai hormu bang ke ile tumang bong karbia kheyang bong ba ituma khei kapa phiho ba khei pina ko bosil hai kachi putot pen kache beralam bang ke anu tinta ningje jedet nangi la pen peklang kledet nai social media longta un ana bang ke ilitum ang song cirung rapet che bad rapet lahai hormu bangsi nilihin ben bang ke anu tin mana pachining tung lo lasi nilia ka preglam ningjiu e son thak thak mo ka pre kopine ningdok dun dere do ba Karbi Anglong rafan ki misen ka pachini do thu pulote mo anong we ka prek ba pol ka prek arni ka prek nili lang pachin thui sita pining via bangke nangli tum phan thiek man si pachini lo muthe lasona bangke ituma khey phan claim nang ni athe BJP long ke dodom da ke plangre takali APSLC long dodom da ke plangre kali Congress long dodom da ke plangre kali is normal long se dokok ituma munit ke anutin munit ta ile tuma bang phu ke normal long si ke do lapen देखा में हीरो पॉकेट में जीरो तुम साइ देलो Karbi Anglong के ओंग दुंग अमुनित के 70% इले तुम लोग लबसन आकी दुक तुम सी के ओंग नीली पेन डांग लक के ओंग दुंग तुम के 70% माने इस्या स्टे सलोंग सी दो गलो अबेर सुनतुक ता हेनो अथाक आलू दुनुन ए लबसन लेवल लोंग सी दो बसी लहाय तुम अफान कपाचिंग थुरजी पोलोटांग ते पिनिस Karbi Anglong long bank son kwan ma ke do loan facility isya sele group long bank cap do lak CP po bode lak si ni ber ke suri cap ke pichhoy po lage hamra na boyar eruira doni dorde ba dipho boyar ani si da boyar kori dorde personal loan nangli contractor ping tung te nangli sakuri ping tung te pote personal loan available pino non ke hang ta joy ke mune da brain anutin se talented ang se kachini joy ke through social media pele pachin ta chok ba WhatsApp group long pele kapre pele pachini ta chok apot se pini Karbi Anglong rang just semet ke pa phi hup nang ko bangke lahai kachong da war sai kereng war sai ka we pensi ile tuma munit ke pa phi nang koklo pini anutin tirthia long ke dwara tum jok ta ke plangkang tung te bang awe jok taki dukolong ke dokang tung o tumawe do ni hem do nei ni rid do nei po bang phu sai delo munit amek hini akeng hini ari hong ni atum anke apotsi lapuson kachi pu bangke claim kledet nai anutinta BJP aphan vu jogje pute ration card thani BJP aphan vu jogje pute PM Kisan thani la hanlu mananga ma thaji ge akaprek ma thaone lo te block along
ba a department tin 30 department Karbi Anglong long 30 department do a department tin na long ta ile tuma voters as a whole Karbi Anglong di Mahasau 9 lakhs abad do la 9 lakhs a population a teng pensi inu tamunit arni silong pen ko an ma kichu la so hisab si bang nang kilo komat ne ai em hem pang tuire nang komane em isi hem alon chipa dore nang komane a chairman longlin number nang pophan kali lake a hisab do dangli phan churi pupe chu nai sita nangli rat nangli det aphan kachirai koma bang ake nang so la sisia bang ke ile tum national la pen regional kache preka bang ke national la bang ke bisaralam non hamren town arlo towar hinupi khangjang lo ba ephale langsuni pike da matwar hinupi khangjang lo ba nongkrong ke da matwar hinupi khangjang lo pulutang te laswa towar ka approve ja phan Assam government long signature do nei India government long signature do nei pulung te pichoi lon te Karbi Anglong council long 30 department ke duchot PWD department pichoi lon te ke bichot hala haya bang ile tum national pulutang te hala anli nang kok titi lasi itum ile tuma district ason kapha phihop akhaya tum ke regional methang chik ajakong che pharang long nai pinila punathu asap ke claim chok che chet pute immediate claim long nai pulutang te tum regional sig nai lasi ile tum non ke wangji wusik mate June tarik phli abang ke ile tum India kang pi general election MP election vote counting ji lasorni bangke itum Karbi Anglong rat khadu kabeta party tin long ke claim asongya pudum ta methang a party aphan pen methang a party a candidate jong sa ko pai thedung pulutang te bang phong bong pen inut vet ji ke hai lasolong bangke anu tinta ilitum nonamat ke hai thailang ta hai seta mula tarik clear ni bangke ke hai kerem tini poposi jok a party le hai pusita me labuson iltuma khey phan ke paphiu ba khey phan aphi ke poni po bangke anu tin na matha thelo po bangsi nilhin pen bange chini dam asi peneng winang le tumang nu nilila nalam than bansi nilam thi pajut koklo kardom